There's a feeling kadochi. Oh, it is a wood to say now we say ya. We did it. Until I met Siana say, I could have bomba. So for them, you're count. Okay. Because you can never fight government. Okay. Government in power, how dare you? Can you fight it? Because, say, President Nkwa Yamani 2 million, what they defend the executive instrument. Ya we di boom man. Say ne branch so na be cabo so me kwa no so be how. Nti na me pese wo twe ne ho firi saa no me no. Nya sa na jegezia na 2020 year to aba. Electoral commissioner Nkwa Yamani ntumi se otimi ade results no ba abonte na oye Facebook. Samba kaya. Aba na yewie mo ha number figure say na ba. I cannot stop it that. Ya hebo ya mane ya antia no adu omofia. Nyame adu. Na so e Facebook ni atia no se enye sofo unye electoral commissioner. Ana wonye adwuma electoral commission ti twen na wo de ne Bible. I say IGP kwa kasem obi an hyenkom so nde o hyenkom. IGP an kase en hyenkom so me en hyenkom o de fear and panic beba. Nti amofia na eso no akasa na sene ne bo omofia ba bi akofafiri wose omofia nto nenim omofia as me ye search no Nigeria northern part of Nigeria ba bi omkogigi nuro no nya bosom no ye sansore ne rituals no security se bi omabeti bi wagana ha ye hu minim se bi o join dia and e bi an powers e dia man so oboso a Ghana for betray Nigeria he knows it better than I do. Ntoni ni asem. Tabi na we obi a we me chiri baba yi dem ne ko nya asem. So wonye me class wo so fujumam. Tabi. Oya me nana. Onana. Oya me ba ye me nana nyame adwumam. Okay. Level nyame je ko wonye nu afi no oba. Sen ko totono no me yi a nko papa bedu se de adu. Se ye de sa sha ase a nkemwa. Okay. Ya na asofo ni bi ya uni asofo ba asem na wo kabi. Na nke ko kan asem. Anya Christopher be kan Christopher asem. Anya Kremofo be kan Kremofo asem. Mo nti o ya de na nya papa tia nti tia na me ba asem be tia na. Onya akwase no ma na ye. Ona be kan Japan ado asem akonu si. O ye chairman for interior e kan say parliament. Nti we obetimi edi ni influence ye ya ba me be close church na na. Obetimi ka say your church is a threat to the entire nation. Okay. Your church will be closed down. Proud to the prophecies are what they it causes fear and panic to the citizenry. The church will be closed down. You know, I am a lawyer by profession. And I know the basis and my stance. I'm not attacking him in person. Okay. He's not my equal. How will I do that? I'm learned. Me am a professorship course. I don't have time to be spending on this, issues. Unmatured issues. And the issue that will not even propagate anything positive in this country. No, I don't have time for that. Yeah, who say we granting interviews? Obi chu anu kosi boni abe how? Ochu boni si boni na se metimi an mabo. Obe boni ze na hu nim nipa na. Megana ha mere na mehu. Azaba na okay. Ale mini mu kasa. Mo odi de yanse manya voice note no anase manya video no ana picture se da ho. Mitie mu na eyensem anya threat dia. We don't have any problem. If we say last year Joyce Blessing ni ku no ne lemba no ho bansem a note bi epie say we see wo any online channel e ko sen see we no e den ne buy e den na this we ni buy ana yen see we am for kata mama social media no per trend TNC kata bi no aba rate of some bi am e bi so nko o ma channel now only Joyce Blessing would very ben ultimate can be man sir Joyce o me ba okay na ma me be me no 8 years me na metete na am me bedu sabe ti be ma na be gia wode ifiri me nsem ti be ma na be gi ti be ma na se wo ne o ana se na me nti na ultimate nya enye sa enti na me ba abonte ka asem ne mu no ko o se me kan ya so ne twae se o kan no so di si wo ne ba si wo ne ba rate of some way Emma, me who away. Oh, who away. The man, I can't miss. If I know the toilet, them no other so. I'm not at it. On my channel for so. But we also me was almost on by my bare 5 days, and I was so woman's thanking. Miss, I want to be between her. Feminim, her, me see.
esua mara court na da ho no what the writ of summons ba nipa no 8 days so the date of appearance ebe court yeah my jina mara san ko beba na probably no fe na oje comfortable with that ya mama lawyer akoko to akoji date ya beko akotwa hia I'm a lawyer sako I have 7 lawyers then they defend me at all times ma as Osi we na amount bi was ntanka obetua da bi no je say obetua no ho yes say emra no je say ye di asem no kwa do e dey claims okay letter of claim and say claims na wo so no ye ma rate bia ye letter of claims ho na ya wo claim to say ye go ni ma say ya kan say ye di asem no say ebo me a manya no ya court ni say sika no anu je say opa bechi no say sika hu bi da na busua panye kura no wo no ma na nanka so hase ampanyi hu bi da wa so na yen tan na so ya so no wajimi ayen kan chiro so ma bo ma na cause you say video bi ayan no old video no mo ana kra me Joyce kasai the photo be na de ma no the photo one says Joyce aware we mo na won pye no na odobe ma no so e antimi nya antimi nya dabi ofe be kasa odobe ma no no be ma bia obe kaya ye be kaya e busia ko be ma no oko United Showbiz ano o shekawa no me am ka so won se be ya me ma ha because me ma ra no na sen na sem so abetodwa ama obi anim se oje awale nti oye de me ma be ra no ba to help me ware ho labi mo asasi so nti emfa ware nya san kwase asem na de ha amanfo no Roman father say ya adwere pa ono no wonye o asa wanye Roman father na ko Roman father na me be ma no munsu me mfa ngu fan ne shakai me di ma de na ma wo me ma ase Roman father mo ko mo fa gire kwanyanyam Roman father no fa baba ko fa na na ama Roman father bi na wo Roman father me nsa ewe ho sisi ya Roman father me na me kam kire afa kire ba ye no wa de secret Roman father me na me kam kire o bo ase okay when na wo me nsa the first born 11 years second I was 9 third I was 4 nanti me no ma se me ka hyenye wo ntimi ko di Roman father me tu Roman father ko pam gan si me ho me ntimi nya se adwuma no me ntimi ntena se me ni nya me se bi gina ba se tore edi Joyce Blessing Samuel na ni kunde bae no ebusiafo enye ne kwa yeto so a oh yeah sided party member for the certain party omo so ye MPP New Patriotic Party ene ye president Anado Dankwa Akufo-Addo Nabco workers phone bi edensem bi abase be se bosom mienu bosom yesa se ye nti omka yo be kan be ya oh our national television Emma omo tue mu kwa se ebi mu ba ko tue mu se so kwajuma kwa ebu ho ni sika we so friend na wo fo mo mo bam mo fa sa nkwase asew no mfamfiro nko pe ba ebi mfa ntemanka to mo aba be na aba even US community me sabi wo wie university otu a wuni nsa no djuma ne adjuma bia na aba no se memfawo na memfawo nye e kan se iya wo say casual so the be ya bo so me so amount 800 Ghana cedis free so ye adjuma o ye adjuma ye adjuma ye do ya attachment bi ko attach ko treta be bo ade be o ma mo ye ha credit kiri ade na mo yonko na obi be mi ni kura na mo ya head ya paso paper na sifu no hotete plaster mo the ka plus atete ya gan ko gina makola wo bobo aba no so mo sa aba ni ntia komfa jimi sem no kwasem fa so nko banku ni abete de enye na nko ka bi wo kwa no amafo beto onya san kwase se wo fesu weke no no nko ana de benya sika na ona say Nabco for na omo ana mo te okay be ye jima maye na ye ntia wo ka ana mo accept ye omo na omo pray ye na omo ko ye na president na fa wo maban no na wo hwe wo mo wo hwe wo na sese akoba se sika lo ko ba bi na maye de beto abantene ana o mam no papa na do mo ko sha adwuma mo bre no mo ka ho Nabco for ni kura mi kura bi ba ha me yi wo mo nyina di so mo nko Nabco for omo ba na nko a mesu TV adwuma me ye mfa na ma and just fort ni be from side baby le su kwa mpana twen ko but say aban no hu say aban no hu say fa so be and it no onte amope ni so onte so obe nkusi no aban ye lipa bi o kan asema onane na no we yes up governance na memo you say you don't know your left and right
Instead na mo dey ya aboa Nabco. Yentia ma delay in payment of some of the salaries no buy and say ye be no permanent. Because you can say national service for no call be last year no ending more almost no complain is national post in a national service payment no so I say enu musu delay. Sanity dey Nabco for no mod be among common national service service for no so mra me bi. We will be am for bi adwuma. Ma na buy that card how dey be tuatua. On fa say Jimmy some kan come ma ho to bi an kan kwati asam cha kire mo Ghana. Abana ono ko ntimi hwe o man nyina. Na why lawyer you be the bedan we. But bedan me sika na magie me kokos na mkodi for say no am de magie me sika. Me di bi so am komani. Metal kan to say ye di bi. Otu ya meka. Ai. Me di bi ma ejina mra no ye put it. And I say I no cry because amuntia me 3 months 2 months. Yeah, yes we casual. Okay. Anything casual no you can never hold that person responsible. No mo dey call national television. National television there. Sana there obetimi dey call. Ye kan here no achechera ban na. Eti yense hunu kwa. Esa wo yo ba. Me be manye no akogina ba bi me na nyem wase wanye wo na egu hu ni mase. Ai me na nyem na me di enti di afei waka wagu me ni mase obetu piga no sam ya so dey bo so me mama 50 cedis. Edu tama ko tonkora no ma na makoka ntamato akodo to de bebra kora de wanya hwe matoto kama but da wo be kan mato hospital ho abochi sta uwe ya ya hyehyɛ akoda da ba betra me ma menche no wo hwew nti de na mam ne bedi na bedi bi ho sene ya pepepe no matemba maka de o suba mfo no a wonyin se ya na pese madwuma gu no me no tena nye ye ko ba bi mate chekiti am ana ya bo trailer ya bo de trailer enti omunya ka ho omunya ka na enya ati obi asoma obi aboa na ye boa wo mo no mutimi ha mo ko ton kra ma chei mo na mo say you are creating more jobs no based on casuals. Okay. Those people who are well trained say bi mo ha Nabco for mo kra ya employ mo permanently it is one ntimi nya santi ase no because we agimedia say be no mo ton kra ma chei be so ton bread or trafficking they should go and do the continuity. Yeah, say mo na mo share bo say mo create job nti and you go so ama ba benya 2 years and am ntia ye kai yenjuaka 2 years is any ntuo mo ka na nko mo de ade edu ade de fufu ho mbe ya make kan kwasa sama kire o munya sa agimi sem kwa na mo yehu everyday wo to ma menche wunya aduane ni na aba na meboa kakra na boso miensa wo pekọ obefa so na wo ye bi permanent e de bi be ba bomu a o 70 ya say national television omo be ye no permanent nti na pay na che no yes na wunya permanent na dia me kai sayam fa wa na de wade ahye onsem ye bo no say ya betimi da kotwa tin no aton e wo da mango sana mo ye no sana pese ye no say enti ya fe be permanent omo no na ba won timi ni abo an 3 months je enti wa ye enti a wo ka 3 months no it is 800 times is at least when you be about 2400 yeah 2400 fakobo bra so the warrior fakoware. Okay, then they can say it's a bit good initiative. Yes. But so no obi so faka nti anya bianka incentives be. American sem fanchira. What about the ofi kra so university bi kra 2 masters when you adwuma nya da. Okay. Na kan pese wa afi na obi okra wa diploma obi okra afi na first degree. Onkra master ba kumpo. Obetimi de hu ne se ne pa na ka senke fa no. Bitu se me 2 masters. Yeah. So me call military man me free na buy me yam ye nyame afra me ye na me adwuma na me amasa bi me TV station eno kura achievement na fa ko me saw filling station ba ko kaso akole ba ko so kuma se pankro no edu me music so a me voluntary a esi no ma nko na me gina ho na ma woro me ho na fifire yi free me na me gina na me operate machine no me ntana fa ko se me yo so funti me saw pure water factory me so ye adwuma sa ma me Apia tadi design. Me modi mfanchiro. So won some dia bi kwa na amanfofra be ja no because me hu. Oh nyai no nyai. Me mfanchiro both bottle and sachet ni nyina ma no company ni bi. Ekoso. Ekoso pa me wa anwa ka no 20. Ye adwuma. Tipaka. Me 20 ye adwuma ma me VIP ba se mo 3. Ene be kokuma se. Ene u ban de bebelebe. And so won say me mfama dwine nkonkoto aso so. Da bi. Because yes how you demand sika ni kwa so demand difference so no so be ku. Nti me say Nabco fo no omo fo mo ne nhwa aba no so nko a ebi nware nko kyena mo kunu fi ebi so enko da mango ho na nantwie ne yi wa adwumaden ukototo unya kakra unya 2400 na kwa
Tell him ba kumi no na de aba. Onya na kwase ni bi otwitwa na waton. Ho besa aba na wasa akọ ni mra wo so je say. Oda ne bucha. Aye. Apa ye brand new year mu ana nane started the exclusive interview for 2022 asemben ana be ka kire ahwefa wo hwe exclusive interview. Ya maka kire ahwefo wo hwe exclusive interview ewo Attention TV ne say aha ena ne pede nyana wo aha ena omo bibia eye clear aha ena wote nsem nyansa wo aha ena yento obi mo na aha ena yankoda konyom miemi obi no fo aha ena ka asem papa aha ena Nabco fo Jimmy sem ende eheya ena Ghana fo hwe ne abokire nyana mo kwaso na mo hwe na mo nyankyira nkofе baabia ema enkonkofo aye kwaso hwe Attention TV ena akohwa sparkers na obi obabia eheya na computer ma me ere mana de yase me pa chopi ehwe musuba nso emfa ne di matem na mo hwe me ni padua amade to no so hwe na wa wodi matem text edi matem comment na hwe me no mienu se de ya ho ofete ansa na comment papa ye bada wase pa se odi afutu ye amaye na this year so you know sanso ebe na tinyame ensure I will say for and then hire the exclusive interview any computer man ebe to train ye ebe si midi any akosia sparkles na make how say na Tis Boutique Cosmetic any Queen Vasti Foundation and say asne amaye de show yi ebe so ma monitwa monitor ye that